echo chiri chingia kirage chirangi chiga niko chiri chibirango nabono babwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba isiko ya nyumba chiri chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiri cyamache inyaranga chirangi chiga niko chiri kurwase chiri chiri gurigike iriya gatigati wekari guri iriyabantabati bwigo imeya uru superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochogana chirangi wikabona uraganye bwochoganire irangi biga aseduke ya uru superstores na bwokwege namuna ekala ya watagete niyo kwa yenyora bwikirano tutari rero eriwe nyorere abamanyi na bwigo enekenga enyumba yao use asomete use chiri chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke ya uru superstores yerotoka se enyumba ya uru complex iriyo mucyurigo musongo iyo range neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene wingi ya Credit Bank asamange bakere simbotera se namba cyabo 0111161500 uru superstores the people's choice guaranteed lowest prices karibu nyumbani Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Tumurigarari chinsa ni nyachia bono botukuri tukaliga aliya 25 rimo kose jitariki 25 nemo shomotienyo kianda omwaka bwekiri bubere na 25 kene kionga chinsa inye asenchira yobwekiranu jeni ngogoro kwaro ni ototo nyangiri korwa nseme menyererio ni goto kubwaterana Wilson Makoli ritangan kegima aya nari na kwariganirie ase kionga chinsa inye wamekaa namna hii na nataka nitochee ndugu yangu wa Mombasa. Mkutano tukija Mombasa ikuwe kubwa kuliko hii. Ekiama dia ODM gochengera oko bawase myaka 20 umuyiga hokoreka segeti kya Gusii Stadium nsiyo burayibu mugavana bwe county ya Kisii Muske Paul Simba Arati ya toire endagera abana balire etogori kwesa bayibuli baito abana bali balenka bachi sukuru tuwareterwe endagera ebwatoro nutrients orotota omorobolio bokorwero ngoli go chiese baruki waba ACD ime county Nyamira omorobolio chagatibwe no mugavana bwe county Muske Amos Kimomi Nyalibo. Samson, a teacher from Kisii County. Yeah. Let me give an assessment, a summative assessment of what is going on in our schools, junior schools. Aborokia ba junior secondary school gose JSS ni go bagendete gosegeta ogwetenera gose autonomy. Mwantu murigereria kionga chinsanya toko cha kurase county ya Kisii asomo yigo omonene onyaraka bago kwaligani gwasegeti kya Gusii Stadium bogo chengera okoba gwekia makia ODM ase emyaka 20
moyego nyaka wakurawa amo no mugavana we county ya Kisii muska Paul Simbarati nigo boigo ekiranwa amo na barai au we kiamekyo bakurawa amo no mugavana we county ya Mombasa muska Abud Swamad Sharif Nasir boigo omo konyi bo murai we kiameki ya ODM na boigo omo senator we county ya Vihiga omoske Godfrey Ososi boigo omo konyi bo murai we kiama ekyo gya ODM ase omo yego yo nigo ekiamekyo kyanya kabage kogokerwa na gotogwa buna ekiama ekenene kerikia gendire kotinga gosikia gendire kwa egetingu ase chinga kichonzi kurukyanya takabage korosigwa Omulikito Daniel Ontiri nigekerana ase getikia gusi stadium na gutwaraganira robot rokobwati na segeti kia gusi stadium ime yomochewo songo asabarai au vaikirana asoko chingire myake 20 yekiamekyo omuiga wikiranwa nabatyeteriria ba ODM balibo bwateganga ase birego au wetire kiamekyo nabamenyi kurwasi chinsemo au asorongorwa gusiye okwana chinga kecho abarai abo nigo bararirie omochaka nomuyago chiasa matukale bosyo na kwaeneke bona ekiyoka na kikiama giechinguru kwa sasa mpaka mwaka 2027 tunasema sisi tuko ndani ya broad based government, na ikifika mwaka 2027 we will refuse to be in the opposition. Mambo ni mawili, tunaingia kwa coalition ama tunaingia katika urais sisi wenyewe. Unajua wakati ODM ilikuwa inaanzwa na baba, hata rais mstaafu Uhuru alikuwa hapo, hata rais Ruto alikuwa hapo. Ndio maana mimi nasema hata chama kingine kikijaribu kutawala Kenya hii haina uwezo kuifanya bila kunyonya machungwa kidogo. Ukweli ama si ukweli? Nimeambiwa hapa na Olenama kwamba mkutano ya kwanza kufanyika watu wamekaa namna hii, na nataka nitochee ndugu yangu wa Mombasa, mkutano tukija Mombasa ikuwe kubwa kuliko hii. Asense mwende niko bakwandire gati ya Monchelio ayikiamekyo kyaenekiria kurwa chingaki chego chakigwo kwaye igati yabo okoleta bomo no kubwatiririgwa kubobosi bole bwa Kenya. Leo nimekuja hapa kusherehekea miaka 20 ya demokrasia, real democracy, kwa sababu ndio Raila Amolo Odinga amesimamia. Na meli ya ODM imeng'oa nanga katika jimbo la Kisii, na nahodha bado ni shujaa Baba Raila Amolo Odinga. We are celebrating the party of the masses, the party of liberation, the party which brought freedom. Tumesaidia hii nchi kama chama tukiongozwa na kiongozi wetu Baba Raila Amolo Odinga. Chinga keche choboigo nigo eburaburu yenekigwa asitageka chinke chinga kigati yabasae barolekana bakurutana ibirogo uguturubana nonyene bo gwatenenigwa nomuyegoyiga ogenderegwa. Na nauliza tafadhali, tutamaliza mkutano vizuri. Injili igoro yekiama gya ODM. Muko tayari? Nkurubuteriga taseni kiagatembe kurega se kaunti ya Kisii litreni nguru kwa Daniel Ontiri. na mwantu murigero lichinga kiechio nigo ababwatani bekiama gya Jubilee nabarabanya rakawa kumenana ase omochie o Nairobi bakorawa amo nomurai bwense omukoro muske urumuiga Kenyatta uyole omurai omonne wekiamekyo asaboigo omwasiri omukoro boburendi bwaime omosike Dr. Fred Okeng Matiangi anyarakabaga gwikirana ase chinsemechio naboigo ense ali anyarakabaga kwanerwa ngamo na eira yomurai bwense omukoro muske uru Kenyatta kwaeneke buna ekiamekyo nigokera chiko amonchirili amanene ilikuwa robelia hosibu bochoryo barnebo mwaka bw'ekirubire na 2025. Kwa sababu kati yetu tuko na CS Matiangi, mpigeni makofi. Tuko na members of parliament waliokuwako na walioko wakati huu, wote nitawasoma pamoja. Tuko na mheshimiwa Peter Kimari kutoka Mathioya, ndiye huyo.
Mheshimiwa Maji kutoka Kajiado North ndiye huyo. Mheshimiwa Kibe Gitura na pia alikuwa senator, amekuwa ambassador. Kebi Gitura kutoka Murang'a ndiye yule mzee wa kazi. Mheshimiwa mwingine mzee wa kazi Mheshimiwa Jenga Mugai. Pieni makofi ndio huyo. Tuko pia na Richard Tongi kutoka pande ya Kisii. Tuko na Mheshimiwa Arama, yule yuko mpaka wa leo. Mheshimiwa Arama, pieni makofi ndio yule. Tuko na Mheshimiwa Senator Janet Ogera. Pieni makofi ndio huyo. Ndio yule pale, asante sana. Mheshimiwa Asanyo kutoka pande ya Kisii, asante sana. Mheshimiwa Governor Kimemia. Tuko na Mheshimiwa Vincent Kemosi. Fanya uchaguzi 2022. At this same venue, katika nominations zetu, ready to begin a process that should have been normal in any mature democracy. A process of rejuvenating our party and infusing it with new leadership, a new crop of leaders inspired by a new generation who would craft our party's future as well as our shared vision for our country. After having handed over the reins of state to a new administration in a peaceful and orderly manner, as you all witnessed, I expected the same for our party. Unfortunately, this was not to be for reasons as explained. You know what you want. It is not for me to tell you. You know what you want. You have the energy to get it. And time is on your side. Musibaki nyuma. In the next few weeks, we shall be rolling out our recruitment strategy across the country. Across generations and gender. This in conjunction with other activities aimed at rejuvenating and reinvigorating our party at grassroots level. Our doors. Na aborokia ba junior secondary JSS nigo bagendete gusegeta okugania kwa ebirasi biko sukuru ya JSS uchi sukuru cha JSS gwatana ni wakorwa se sukuru cyo boroso na gwetenera igendo bagotera buna nigo baganete gwetenera kwerobere baroboka abanyene ase asabanya ko bakubolia eboteneri bwe wizara yechisemye kura abantu mu wasiri Julius Migoso gamba kwanekia buna ajuanyara kabaga wekirana kolengana barobo nigo ebirasi bya junior secondary wose amasomo junior secondary atarabaga kogendera nabo igomba gendando nstarane kiwa ase ensemeyo ya junior secondary na gutumanya muri kito Dipon Asanga. Autonomy viva! Viva! Autonomy viva! Viva! Nekerero kiabaro kiabichi skuru chia JSS me county ya Kisii. Asebono besokire na kwemurungania asabagotebanga nigo barorekanire bakunirigwa nonye na soborai. Robust power! Power! Autonomy viva! Viva! I'm Nyachai Samson, a teacher from Kisii County. Yeah! Let me give an assessment, a summative assessment of what is going on in our schools, junior schools. Number one, for the last 3 years, capitation has been received, but we have never seen any kind of progress. We have never seen lab equipment in our school. We have never seen Wi-Fi in our schools. I'm Madam Zipporah James, a JSS teacher in Kisii County. Speaking on behalf of youth teachers, we are asking for clear career guidelines on career progression. We are asking, as youth teachers in Kisii County, when are we going to grow? When people are being deployed to come and be our administrators, where is our space in junior school? Again, take a tanga ni tuanyorera se bokosomi kwa primary. Chiedi teacher chinyinge niko chitachireta abana babakebu na indito gosomi ekito tachiretense nditito imokimo tugoro lakini kere tu aligereiri egento bagotobuni capitation iri batete ko control unenjira ya moyo goikirania amasomo a sekerengo gya CBC na ndente bye kiombe gyeto kia nat umurikyo bo monene igoro na kwanita mangana agechetia bari mu ba junior kerato diminity ari asa matanga inge ntunto bwati segi na nat
ndobwati segi na kupet. We cannot be told to improvise balls to give students for them to nurture their own skills. In fact, what we want, capitation to be provided, and then the lab equipment be provided, and also the ball equipment. Komenta na yuenigo bagenderete kolera welfare yabo anene asobokoreri. So we want those teachers working in remote areas to be given enhanced allowance. Gukone kerekyo nigo bano baruro kubulia guchese serikali gwatana na ekerengo gya JSS wetenenera nabo igo gukirusia ase skuru yoboroso bunenjere yemo yokobali bagayoko babaraye nabo igo gukinya ekerengo kya masomo. Yego rujara dabere kinyanjwi ndada wate abayiga ntuna balimu bakupe tukurwa se county ya Kisii etu akiraiga ko support abalimu baito ba junior school watebanga mbatakeire gwetenera ase ngencho ne group ya Gitengani ose school ya Gitengani etere gwetenera se bintu byonse atata ya serikali nga support abalimu abo be serikali yeto ya Kenya eto tagete junior school ebe independent ntubuna toreiga nabo tokonyara ko bano echi principal nabo tokonyara ko bachi deputy principal erinde torani chi school. We don't have to have a lot of friction in place as it is at the moment, because we are fighting in this country and there is no need of us fighting it. Yet we are teachers. Our interest is the learner. The learner is the one that is suffering down there. Yet we have a government in place, a government that is supposed to take the interest of the teacher at heart. So for the child in the class of CBC to fall into a correct career pathway, autonomy must prevail. For us as junior school teachers to progress in our careers, autonomy must prevail. For junior school teachers to realize the professional growth, autonomy must prevail. Solidarity forever. Kuripotele kitaseni kia uwanchete kia ketembe kurega se county ya Kisii letera na nkoro kwa Dipon Hasanya. Na mwanchwa umorigali magigaya moroli boko bwatuka erongoli go chiesa barokigwa aba ACD me account ya Nyamira moroli chake kwane kwa ase chisukuru ao nigo umurikito Bolcap Okara nyakaba gakotara skuru ya mos chinseme chesa nyakaba gatorgandia oroboti rokobwatia Moroberio bo kwena nerongoli go chiasa chisukuru na nene go chiasa abana balia ba ECD nigo ochagetuwa muno mugavana we county Nyamira moske amoski momunyalibo oyu olengete kunyara kabagoko babana chinga kinyororo abo igukoleto mwese gucyasa bayiboli nane bali bakurukuru ase cyamato kiri kitari kwenyara elyo abana kwenyorera chinga gicyabene gosoma ase gisukuru entu etu akirago tambu jabono for our county ya tolendere program ya feeding ya tolendere rongoli bona tulega abana banyure benchoyiri mono batebirenga tugenderere serikali yetombu yere eskuri jeiga ya St Gregory the Great lyabode DOK yamoye chiskuru chiri cha bwatero muruli gakaboko tukomere na muna abana abiga bakolere kunyurunguri yeiga bali no magoko munene kulingana muno mwalimu munene bw'eskuru yeiga Aselita Charles Nyabuto igagendere ko bwagwakira ngambye muno cyase serikali ya county Nyamira asokoleto muruli ga se skuru yenda tebiri gya segetira abana nabigo watababuniro ngole ne tukunyara ko bwakonya abana bwikirano omurobeli we county yaito ya toire endagera abana balire etogori kwesa bayibuli baito abana bali balenka bachi sukuru tuwareteru endagera ebwatoro nutrients yani madini yonsi pi bono mwana akanya connective ko tiriko bengenje bune biheli igo okosoma okuya okuigotokuya igo njengore kwesa bayibuli baito bato abana batake foundation na liyo sukuru yaito era akole buya nigo kulenganamo na Charles Nyabuta gendere ko boigo gagusigeta okubwatana kobo egati ya committee eskuru yiga eyo naonye nabo yanchiraniro mu ruburi yiga kulenganamo na brabo boigo basabira abayibuli kwene kibona ko bwatuka para abana ochase eskuru inje board of management nenu thank you so much muatorandire tisifa muatubekira hamo in harmony to ndoko lega asibuya ne skuru yetrojenga muna togenderete egendete kwenda mutu togotabanga forward ever backward never ningana bwo yagandire ko bageko igwoko boko mona Catherine Omenge oyoro mwalimu omukonyi bw'skuru yiga amona Barnabas Ondeli
uyu oli omo board member. Nigongwa kere county ito ya Nyamira ngambia mono asomoroberi oyo barobirie igoro yo gokonya abana baita bake neyero ngwendagire baretera se skuru nigera akonya abana abange baigote buye kiagera kera abana bagwanso musingi nigo batakere baigote nari amasomo abo arabe buya gutira nare ku request abaibori nka bareta abana so bongese skuru gaiga ili abana banyare basoma banyora amasomo ke barabake nari baraba bantabaya kulengana mo na Madam Ruth Nyaboke uyobera umwalimu wo gusomya se preschool ase matukamange nigatebiringa asa matukamega nigeme chando yarenge onane kurase chiama tachitari kwenyara yendo kulengana mo nera tebire bono kirati kunyara kabage ko bakonya abahuri abange konyoro mweso na baigo abana go ichase chiskuru kubwatikana muniro nguliyiga iyo kulengana mo nera tebire ere yo waito bonene ase nere boiga singire na gusigeta babiri ko bwatuka abana go swase chiskuru ili kwenyorega somo bache gwe konya samatuko ale bosio tuna barimu konyeto gwetera challenges kinyinge singinjo konyoranga abana bande mbali bakuruki family okonyoranga mbatabwati kende bakuri bacha school barenjara lakini gwetera somorobero yoiga rero ntwago kasinginje kere twacha komorobero yoga twanyora abana barabange na inde bali babwate challenges na barubego kiri konywero ngori amana bali konye bakonywa twatebiringa abaibori baito tigabatoletera abana asobonge ili abana banyare ko bagosoma nabo igo begokie nindagireye county ito yatoire kuripoteri gitaseni kya wanchete kya Gatembe kurwase skuru yeiga yali abore ime ya sub county ya Masaba North ime ya county ya Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp okara na umwanju muligereri ebirengereri nigo bigante kuruwe gwako bwatakana amo noko na chogose no robot buna nigo chibesa chiri gose birengo bye chibesa ekimanyika tabuna bonus yechae byanyarka bigo soka ase county ya Nyamira egotabaga buna chief factory isanamo nigo abani mbara chikonyora chishiringi 13 kera ekiro bagokwana ase umuyego mabo matanga abara nigabanya ko bakuburia abateneri bechi cyayo gusaba director gwesokya na gukwanira enganeyo munagotume muri gito fatika de December abairi abasani naboigo abarai bekingenjo aho mbaikirana asumuyega webirero yoko mwenya oyo kabeiro mo MCA omochore bekyama kya ODM kati y'umwaka w'ekirububere na 12 weka umwaka w'ekirububere na 22 ase bunge ye county ya Nyamira asereta Damaris Mouni oyoboigo ase mirimo yaye ataraswa siasa urenge omworokya igati yabarayabo baikirana igo bamurera asubiya bwaye Damaris lero lengesiro yaito kurwalia sawa samarwami mpe iyale wote ni mabuno mosacha ote banga kelimpe letena kinkonyora nale woteria bantu bami mbasani abana bane ba Damaris endu ya nemuni nyasaye tatane rororo tiganga barwanirire ase umuyiga oyoiga nigo mwana siasa Jeremiah Migosi oyo orokirie ganga yogocha kuria ekirogo kyo boseneta bwa Nyamira ahorokia ubutagokiwa kwaye ase chibesa chinge omuremi bekemerie chae agochia gwakanwa ase bonus y'umwaka oyo namangana yecha tokonyo korerera boiko yogari ebakowe bonus ya 57 shillings ndose itoga nero ni bachede kubwata bako ba shilingi 12 egento ndo kusaba abantu beto abanyamira mo basabisara samwanje ekermubugeta abantu bisi banyare ko bayibera chibesa Wechakira next week tutaenda ba director bonds bimari barenge in charge yechae baichega batotebinga chibese chechae chiacheto gochi onya baikoyo bare ko ni just toko on bakayo 57 shillings na into tutaenda chibese cheto waiga Douglas Orutwa ongeo poigo obwaterango yobo MC bwabo gishora nerenigo akwana yaiga igore bonus y'umwaka uyu kemerige chae kerokyo na bondo chuna ba abalemi ibanyanyase egekogera we expected mwana ba director bachete ne ba bagoche ekura yani kilo 50 shillings lakini gatwanyote ekiro umwana umulimi akaya wajia shilingi kile 13 shillings
things nobosoku sana ikichirese sana abaremi nabo ndoche abantu abangi bari uja kunya kwira bana school isari ntubaiga gusito dependent ya magana yechai gutigana nayo yekemerie chahe nigo mwonjoreria oyoboigo ore omwana siasa kurwase bunge ya West Mugirango omuske Rogers Muturi nigo amochire oburai bwaye omubunge o West Mugirango muske Stephen Mogaka asikiria buna nigo atarakora emirimo yaye buna ebwenerete Gigante yo bantu aminto ase chikura chirina voltiras time bakire na biamono muangete chikura chirocho umuntu utuiberete nereta manyite ikereta matriga sida nene mono ya rengi lakini pia tunakumusabirana kulelia na mambimbo kiete nonya nigo omo director o Kenya Dairy Board omoske Josephine Mura omanwa oyonere uganetie ekirugo kyabangina imeye county ya Nyamira nigo akwanira enjira amabere arachikorika abasae asamatuko aribosio ono yana lete sikopa litungere words chirichi wasangeria amabere egere abana baraitwanya legasi elchane litire sikogaiga Kaya tatore kiri merkio sekoronchi ku December. Pero takobera ale Nyamira County. Eko likawana 10,000. Pero tasama wako yo mukungu. Josephine Mura omanwa. Kuruaria sumu antumita sa serikali. Nale wasawa antuwa mintumo kwa nifamu. 2027. Obaratuwa kuna aletire. Kwa yandere lioka. Nyamira erabe. Chingaki echecho nigo baburirie omugusi agenderere kumusira omuwasiri omukuru Dr. Fred Matiang'i asiganga yaye yoguchekuria ekirugo ky'oburai bwense ila abantu bamintu ntegereto ndabasabe to support omwana ito Fred Okengo Matiang'i nere ntisomwate omumura omutonaga alia atene no bia babusi Ajavinto bigotindo wotamata gaiga ilo wotindo bugesa ulia Fred Okengo Matiang'i toba tenda babusinto bwa numbers ababusinto abange nabasali to bwa abange tomosugume abana baito bali disco bamusugume abasali baito basugume ndoko bamba bana ito babusi isani twatoro tema Hingo ripota Gatembe korwa Gatente eyegotoke me ward ya Township West Mugirango County ya Nyamira Jeff Atgard Yesemba na amokonyi bomurai bwense omoske Professor Hapram Kithure Kindiki litukulia lero nigo araha omoyiga usege karokyo kwa na certificate go chiase abaroneria bekia mekyo gosibale bachikururu kichibendere chikemekyo asobo cholyo boke boli bostyo kokwana chinga kechyo omoske Kindiki nigabana kalia buna nigo ekiamekira chikonyake konyaka beko bwatesia asabo igo anyara koba agakwanira egati ye chinsemo ao echikiama kya UDA getari ko chigotwara abarwanereri asanya kwa kwana igoreye bunge ya Ugucha bunge ya Magarini nabo igo bunge ya Kaspuru asanya kwa gatabna kyo nogo nkolengana mono kubwatirana amo nekiama kya ODM gose inse yeria buli ria Prodpest. This morning we are gathered here to issue nomination certificates for the successful candidates who are going to be the flag bearers of our party in the by-elections of 27 November 2025. And we are issuing the certificate for one Senate seat, Baringo. We also have a candidate in Bere North constituency. We have a UDA candidate in Malava constituency. We have another UDA candidate in Banissa constituency. And because we are now expanded and we have been cooperating with other parties under the broad-based administration, we have made concessions so that our partners in the broad-based administration will, on our behalf, field candidates in Ugunja and Kasipul, as well as Magarini. We will also be fielding candidates in all the 17 ward by-elections in different parts of the country. And therefore today we are here to
not only congratulate, but also issue nomination certificates to the successful flag bearers or the successful aspirants who are now our candidates in the by-elections. I have no doubt whatsoever, when the time comes for us to account for our first term, we have a very, very strong report to give to the people of Kenya. I am humbled and privileged to be part of this great party, and this party has a huge future. This party is beyond the current leadership. We need to sustain this party 50 years, 100 years, 200 years of consistent policy implementation around social transformation, economic transformation, if we want to take Kenya to the next. Biamono ke mama nchumurigereria sengenjo gwachora koba amo na intwe boigo ase ekiunga chinsenya litukaliga lia lero wikira buno tugukorera ekiunga chinsenya senjira yobwekera ncheni ngongoro ku Harun Ototo Nyangiri kuransa memenyerio nigakoro kwa Wilson Makoli na boy kuransa ma transmission nigakoro kwa DJ Atsan gose Kevin Ongeri kwa niyo gano twara boligiro bya Miaga Tembe TV ekiunga kiamwa mugusi boigo otwale obotukobya. Superstores Nero eduka asorbo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya buatuka uchiase abaonya aiga ntubwate showroom asura achagwirigiria mabati enda usialia utagete showroom yeto nigo engale iyuerengia na wigo ekogokia liso yao chingagi ogoswasa kurigiria amabati aiga ntubwate etime tembo abuwe bawe kolemirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na wigo cho tebelie kende gensi uragania bagotebelia company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuari ye chikala au na wigo ayuwe gabwata chi Proval net gauges au na mono babwata nemo corrugated na wigo box corrugated aswigo babwata Boomerang ayuari aye chigech emengetato asama mabati aliaje chigeche merongibiri na isaro nesato mbabwate tile Provals alia au Oriental Elegantal Versatile Gross na wigo na Versatile Mat MRM niko babwate Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo Web Design babwate igani gabwate chikala buna bono lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na wigo na Green ubutambe bwe mabati iga niko bokolengana amo nukwenya bwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya mabati iga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onare kabo gukwerera amabati yu akomenya sivika ayo chene warrant na wigo ayo urakoburwa kasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo musongo iyo range neduka ya Safaricom wigo ngutuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgotera sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest